Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wakanze kuri subscribe, nagushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro ducisha hano umunsi ku munsi. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze kugira ngo ibiganiro byose ducisha hano ujye ubibona kandi ubibonere ku gihe. Wandike comment kuri video ubonye kugira ngo tujye tubona ibindi bintu tuganiraho, niba ari inama tubashe kuyibona. Hanyuma uyisharing ino video ku bandi bantu, ubasabe gukanda kuri subscribe kugira ngo nabo bajye mu muryango wacu, bajye babona amakuru kandi nabo bayabonere ku gihe. Hanyuma rero mu kiganiro cyabanje navuze ku masezerano Amerika igiye gusinyana na Iran, ndetse mbabwira bimwe mu bintu bishobora kuzaba biri muri ayo masezerano byagaragaraga nkaho ari intsinzi ya Iran. Aya masezerano nubwo atarashyirwa ku mugaragaro, hari ibinyamakuru bimwe na bimwe bikomeye cyane nka Bloomberg, Reuters n'ibindi byashyize hanze imwe inyandiko y'umushinga cyangwa se draft yerekana amasezerano, ingingo zigomba kuba zikubiyemo muri ayo masezerano. Ni ukuvuga ngo nubwo ibihugu Iran na Amerika bitarabishyira ku mugaragaro ngo bishyire hanze ayo masezerano, hari ibinyamakuru byacengeye imbere nka Bloomberg, Reuters byinjira bishaka ingingo zizaba ziri muri ayo masezerano. Ni draft ifite ingingo zigera muri 14. Ndagira ngo nzibabwireho kugira ngo mumenye nibiki bigize ayo masezerano, uretse bya bindi nari nababwiye birimo inyungu za Iran ndetse naho Amerika ishobora kuzungukira. Ubundi ayo masezerano avuga iki? Hanyuma duhereye ku cyambere twihuse kuko ni ingingo 14, ndazicamo nihuta. Iya mbere ingingo ya mbere yibanze iri muri ayo masezerano ni uguhagarika intambara. No kuvuga ngo ibikorwa byose by'intambara, ibikorwa byose bya gisirikare bigomba kwita bihagarara ako kanya. Hanyuma ingingo ya kabiri ivuga iki? Ingingo ya kabiri ivuga yuko bagomba kubaha ubusugire bwa buri gihugu. No kuvuga ngo igihugu cyose, ubwo ni Iran ndetse na Amerika, ariko ubwo Amerika, iyo tuvuze Amerika nuko Amerika ariyo iri imbere ya Israel. Muzikino nambara yari irimo Iran na Israel ndetse na Amerika, ariko Amerika yo ikazamo nkaho ishaka kugira guhagarika iyo ntambara, ariko nayo iri ku ruhande rwa Israel. No kuvuga ngo ingingo ya kabiri iravuga kubaha ubusugire bwa buri gihugu, ntibongere kuvogera ubusugire. Niba ari ibitero bigabwa kuri Iran bigahagarara, ndetse n'ibitero Iran igaba ku bihugu Amerika ishyigikiye nabyo bigahagarara. Ingingo ya gatatu no kugirana ibiganiro mu minsi 60 niyo bihaye, ubwo n'amezi 2, kugira ngo amasezerano abe yubahirijwe cyangwa se bashyizeho umukono ku masezerano. Ingingo ya 4 iravuga ngo Amerika igomba gukuraho ibikorwa bikumira ibyinjira cyangwa se ibisohoka muri Iran. Ni ukuvuga ngo muri abizi yuko Amerika yafashe abasirikare bayo ikabayashyira ku byambu byose bihuza Iran. Amerika igomba gukuraho ibikorwa byose cyangwa se abasirikare bahagarika ibyinjira n'ibisohoka muri Iran. Ingingo ya 5 iravuga ngo Iran igomba gufungura umuhora wa Hormuz. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose za mine nababwiye muri video zabanje Iran yateze mu nyanja, ibyo byose Iran igomba kubikuraho, ndetse igafungura umuhora wa Hormuz ukaba nyabagendwa, ku buryo ibikomoka kuri peteroli byose bigomba gucamo. Hanyuma iyo ni ingingo ya 5. Hanyuma ku ngingo ya 6 iravuga ngo Iran igomba guhabwa miliyari 30 z'amadolari ikifashisha mu bikorwa byo gusana ibyangiritse.
murabizi muri video yabanje nababwiye yuko Irani igomba gusanirwa ibyo yangirijwe cyangwa se ibyasenywe n'abanyamerika cyangwa se na Israel. Ni ukuvuga ngo ingingo ya 6 ivuga yuko Irani igomba guhabwa miliyari 300 z'amadolari. Hanyuma ingingo ya 7 irivuga ngo gukurirwaho ibihano. Ngo Irani igomba gukurirwaho ibihano yashyiriweho mu buryo bumvikanyeho. Ni ukuvuga ngo ibihano byaba byarafatiwe Irani mu buryo bwo kugira bwo kuyihana kubera yuko yaba yarakoze nk'ibitwaro bya kirimbuzi, yaragabye ibitero, ibyo bihano bigomba kuvaho. Hanyuma ikindi Irani, ubwo ni ingingo ya 8, Irani igomba kwemera yuko itazongera gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Ntigomba kwemera kongera gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Bivuze iki? Nababwiye yuko Irani itazongera kugira ibitwaro bya kirimbuzi, niko nababwiye muri video yabanje, ariko muri no draft iyi ngingo ya 8 iravuga ngo ntago igomba kwemererwa kongera gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Harimo ijambo ngo ariko, but harimo yuko gukora uranium, ubwo nizo zifashishwa mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ngo ibyo ngibyo bigomba kuganirirwaho. Aho kantu kumve neza. Ahangaha abantu bavuga yuko Irani niyemera yuko itazongera kubikora izabitsinzwe cyane, ariko muri no draft iravuga ngo ariko igomba kuganirwa uburyo uranium zazajya zo zikorwa. Ni ukuvuga ngo ibyifashishwa mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi bikaba Irani ibifite cyangwa se inabikora. Hanyuma ikindi icya 9 kiravuga ngo, ingingo ya 9 iravuga ngo no gukora ibintu byose cyangwa se gukomeza ibintu byose ariko hakifashishwa hagategerezwa amasezerano ya nyuma. Ngo ibintu byose bikaba uko nguko muri izo ngingo zabanje bikaba bimeze gutyo, hanyuma hagategerezwa kubahiriza amasezerano. Ingingo ya 10 iravuga ngo nukwemerera Irani kohereza ibikomoka kuri peteroli mu masoko yose mpuzamahanga. Murabizi yuko Irani yari yarabujijwe kongera kohereza ibikomoka kuri peteroli mu masoko mpuzamahanga, ariko ingingo ya 10 iravuga ngo Irani iye kongera kohereza ibikomoka kuri peteroli mu masoko mpuzamahanga. Ingingo ya 11 iravuga ngo kureka cyangwa se guha amadolari Irani yabikije mu mabanki agafatirwa, agomba kugira kuyahabwa. Iyo ngingo nayo nayibabwiyeho mu kiganiro cyabanje. Ingingo ya 11 nihuta iravuga ngo gushyiraho uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano. Amasezerano yose mu ngingo ya 12 iravuga ngo hagomba gushyirwaho uburyo aya masezerano azajya agenzurwa. Ingingo ya 13 nukuvuga ngo nukupanga cyangwa se gutangira ibiganiro bya nyuma by'izo ngingo zose zabanje. Hanyuma ingingo ya 14 muri aya masezerano ikavuga ngo nukwemeza cyangwa se ibyo ngibyo byose byo hejuru twavuze bigashyirwaho umukono na United National Security Council, kugira ngo ibyo byose bibe bifite imbaraga mpuzamahanga. United National Security Council nzayibasobanurira ubundi ni yashyizweho mu 1945 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, aho ibihugu 5 ari byo byahaye ubudahangarwa bwo kuyobora uyu muryango, ndetse abavuga yuko hari indi myanya 10 ihora itorerwa buri mwaka. No kuvuga yuko ibihugu 5 bigize uno muryango ari byo bigomba gufata umwanzuro
ibyo bihugu bitanu reka mbibabwireho, ariko nzagaruka mbabwira kuri no United States Security Council nyibabwireho neza. Hanyuma ibi bihugu ni ibihe? Ni United States, ni United Kingdom, Abongereza, ikindi hakaza Abafaransa, Abarusiya n'Abashinwa, nibo bagize uwo muryango. Ibindi bihugu 10 bihora bitorerwa, ubwo no kuvuga ngo igizwe n'ibihugu 15, ariko ibindi 10, indi myanya 10 ihora itorerwa buri myaka ibiri. Hanyuma nzaza mbabwira kuri United Nation Security Council. Izo nizo ngingo zigize amasezerano hagati ya Amerika ndetse na Iran. Nizo ngingo zigomba gushyirwa mu bikorwa nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa nta kindi ni ugukomeza gukurikira ino YouTube channel, ibiganiro byose bicaho ukazajya ubibona kandi ukabibonera ku gihe.